Men aytdim aka, uni otamni mukasi aka, men bir o'z so'ragaman, balasidan teng bo'laman aka. Yedesidan turadi. Men o'zim mashinadan uzoq olganmizda pulga jarashganmiz, qaraqalgan. O'zim mashinadan borishim kerak deb kechib o'taman. Buni 2003dan 750 o'tamiz. 750 dan qo'yib beramiz. Seni ham varni oq. Bularni 2003. Bu qachondan men bunu aka stansiyaga. Mashina tushiring aka. 2001 kelganda buni 12-13 kelganda bu mashinalar men olib minib, ona men 3 ta olib mindik aka. Yer aka mashina tozaligiga qiziqib oldi. O yerdan birov bor ekan. 630 ga satılып tur. Qana. Qaya qalып kеттіңіз ава? Алайға. О, жақсылықтарға істетіңіз. Портер бір алам дегендер болса, жақсылыққа бұйырсын. 2001. Жона, ойге. Сіз де тартып қойын анда. Ассалаумалейкум. Амансыздар бе, ардақты замандаштар, көрүүчүлөр. Тез жария каналы бүгін Оғыз Шапалақ базарында. Азыр сіздерге портер бирлердің бағасын айтып береміз. Бүгін бізменен бірге болыңыздар. Дегеле жылы жанашына чыгарылган күндөрү, баалары бүт бардыгын айтып берген аракет кылабыз. Бүгүн күнгө карай жекшемби 26 январ. Портер бирлерден баасы кандай болуп атат? Сіздер келгендер барбы базарда жүргөндөр? Базарга келгендер болсо билет. Ал эми базарга келбей алыскы райондордогу агаларыбыз, байкелерибиз, абаларыбыз, көрүүчү замандаштарыбыз айымдардагы эгерде болгон болсо, кандай болуп атат деп бааларына кызыгып жатсаңыздар, биз азыр айтып беребиз. Биз менен биргеликте болуп туруңуздар. Жардама керек болсо сөз түрдө 0990 0008 13 номерлерине WhatsApp'ка байланыша бересиздер. Жөн эле чалсаңыздар болот, биз кабылдайбыз. Жаңыртып бааларын жанашырлар эле сиздердин жардамыңыздарды сонун кылып чыгарып берүүгө аракет кылабыз. Анда биз баштадык. Алгач эле ошол портерден баштадык. 2003-жыл экен. Номерди көргөзүп, кимдир көргөзүп коюн сиздерге. Сырткы көрүнүш, вид. Краска сонун экен. Жашалган окшойт да. Жүкчүктөөчү жайын көрдүңүздөр. Ассаламу алейкум ага. Амансызбы? Баасы канча болуп атат экен портердин? 820 кем бар деп атабыз. 820? Кеми бар. 425 миң чакырым жүргөн экен, Базар кандай кылды ага? Базар болду элек, Кудай кааласа. Боло элекпи? Жакшы. Азыр жарым саатка жетпей мына эмеге чыгат, көрөрмандарга чыгат, көрүүчүлөргө. Ал жактан да байланышат. Спальный бар экен. Моторун абалы кандайбы? Мотор ошо келген боюнча ачылган эмес, мотору жакшы. 6 балонун жаңына кышкы салып койдум. Дөңгөлөктөр жаңы? Жаңы 6. Дөңгөлөктөр жаң экен. Ошондо канчага түшүп бересиз байке? Канча кылып бересиз болушу? Кичине түшүрүп беребиз. Канча 800дөнбү? Кичине түшүрүп беребиз. 800 миңден түшүп берет экен, көрүүчүлөр. Дөңгөлөктөрү жаң экен. Көрдүңүздөрбү? Кийинкилер көтөлү. Портерлердин дагы баасын билели. Канча экен бу? Миллион 900 дейби? Миллион дейби же 900 бе? Миллион деп 900 деп. Миллион деп бе? 2003 экен. Тугандар, көрүңүздөр. 26. Миллион деп турат баасын. Ал эми бул жактагылар 900 миң кылат. Кана, көрөчү. Кичине миллионго бар го дейм. 205 чакырым жүргөн экен. Спальный бар. Ички салондору нормально. Кармаңа багылып атасыздарбы? Ана, кол алыш дегендей. Ким алып атат, ким сатып атат? Не экен? Жаман ишпи бул, Ана. Оом деле айтып атат, чоң акса. Алып атасыз бага? Колду кармаңда багылың сразу эле. Берди ушундай да. Качып атпайбы? Кармаң колду ушундай да. Арзаныраак берет ушунда. Кармаң ушундай уялып аткандан. Пайдаланып кармасаңыз, сиз деле кызыксыз да. Эмилека бересиз? Бериңе Эмилека. Бериң, канча дедиңиз? Жок, сиз тартпай, мындай колуңузда тартам. Миллион атасызбы? Сиз канча бердиңиз? 900 бериптир ака. Ошентип жакындайт анан. Сразу качып берсеңиз анан ака. Камерага качып. Мына болуптур, мен мындай камераны өчүрүп турам да. Камерадан качып. Адамдар, мени тап, мени тап деп. Багыла бериңиздер ака, мен колуңуздарды деле тартып коем. Өтүң. Мен айттым ака,
Atamның Mukasaka men bir olsun ama ben balasымен тең боламын ата. Недесінде тұрады. Мен өзім машинамен алғанбыз да пулға жара салғанбыз, қарағанға. Өзім машинамен барышым керек деп кешіп жатады. Мына 2003-тен 750 отауыз болған. 750-тен қойып береміз. Сені хәмі барын ақ. Бұлам 2003. Бұл қаншаң келген? Бұл ака 2000 бара келгенде бұны 12-13 келгенде бұл машиналар мен алып миніп, оны мен 3-ті алып міндік. Ер ака машинам тазалыға қызығы алып алды. О нерден біреу бар екен. Bilmeysin. Baba bolmağa bak aka. Emil aka qancha deysiz aka bola turgan? Ben bu şahap bazımaz var da. 9'un üstünde 50. Görөрmanдар, дал ушул портерге bir alarman агабыз келип 900 миң берди. Агабыз болсо 900'ün üstünde дагы бар дейт. Азыр жарым саатка жетпей чыгат мына көрөрмандарга чын. Эгерде жаккан болсо байланышасыздар. Көргөз боюн жакшылап. Ушул портер боо. 1 миллион дейт. Gördүңүздөр мü? Çalыңыздар, байланышыңыздар, алыңыздар. Могу канча болот экен? 2001 экен жылы. Сому канча? Сому канча ка? Ölçü böyle koyun. 800 ming devatdır. Çakırımlarım ne oldu? Kança çakırım жүрүп koydu? 231. 231 ming çakırım жүрүптүр, 414, 10 gene. İçki salonu görüyoruz böyle. Görücüler. 2023 kelgen. 2023 Kırgızstan'a girgen ha? 800 devatım dediniz mi? Kança düşüp beresiz? 750 oldu da. 750 berdi mi? Geçe mi? Bugün bazardayım, uşusunda götürüp de gelдиңиз hem. 800 деп келдиңиz. Дагы ушундай бага чыкса бересизби бүгүн? 750'nin üstüne. 750'nin üstüne koşsanızlar берет экен. Ходовой, дөңгөлөктөр баары жакшы, мотор. Ходовой родной өзүнүкү. Жакшы, өтө жакшы. Көрүүчүлөр, 750'nin üstüne аз-маз кошсоңуздар берет экен. Кече 750 кылган экен. Портердин ээси өзү айтты, көрдүңүздөр. Çalыңыздар, байланышыңыздар. Biz olsa keyingi porterle götürdük. İyilik pazarımız dersin. Dep, şimdi pazarda başladı. Gazlı bir ölçek, bir ölçek. Kimden eken bu porter? Oldu. Siz tartma deseniz, kanti tartayım. Bu asıl yazılgan iyisi var. Porter birilerde tartабыз, ескертип коелу. Кээ бир портерлер тартпай өтүп кетасың деп жатасыздар. Булардын баасы жазылбай калат кээ бирлерин. А кээ бирлерин болсо ээси жок. Баасын жазбай коет. Нарагырактан дагы портер көп аябы. Кызат болбогон. Наркы катарга дагы өтөбүз бул жакачы. Жүрүп аткан портердин баасын сурайынчы. 2001. O sizden mi? Akçası kança oldu? Akçası kança oldu o? 580 bin. 580 bin. Assalamu alaikum. Var bolunuz var. Ayaktan alıp geldiniz porter. Жалалабаттан mı? Özgön jaktan geldiniz. Ha var bolun. Kançaga berbediniz? Kançaga beresiz? 580 деп атат кеш. Канча кылышты? 530. 530 кылды. Косметика. Üstüne kança koşsa beresiz? Üstüne kança koşsa beresiz? 550. Koktuңуздар, баасын чечип койдум. Мотору жакшы экен, бирок дөңгөлөк келип калыптыр а? Koyuş gerek. Иә. Дөңгөлөк koyuş gerek. Дөңгөлөк келип калыптыр. О, я кай. Бүгүн келдиңизби? Şu дөңгөлөк мө? Жол нормальный экен. Ой. Алла күч кубат берсин ага. Бар болуңуздар. Bu агабыз эле эмес, көпчүлүгү ушинтип дөңгөлөктөр ушинтип эле жүргөн ушулар болот а. Короче, ушул 530га сураштыр. Üstüne daha koşup kanda ana satan değil. 550'de sülüşüp gene kalız, bir etkene.
үстүнөн 20 кошуңуздар, алып кетсеңиздер болот экен. Мотору таза экен. Номерлерин калтырып койдум. Жетишпей калсаңыздар паузаны басасыздар, чалып байланышырсыздар. Кимден бул, силерденби? Канча акчасы? 450 теңге. Oo. Satori дейт го. 2007-жылы экен. Боло турган канча болот? О. Спальный жок бул. Ички салон көргөзүп жаткан учурум, ардактуу көрүүчүлөр. Моторун абалы кандай дедиңиз? Нормальныйбы? Жакшы эле подъемдерин тартат, түтөбөйбү арты? Жок. Түтүн жокпу? Жалгыз дөңгөлөктү? Көрдүңүздөр, бул жакта кичине кыла турган иштери бар экен, ал жакта. Көргөзүп коюн, Азмас. Болуш канча болот? 500. 400-дан дагы түшүп бересизби? 400-дан дагы түшүп берет экен көрүүчүлөр. Аябагандай сонун экен. Өткөндө бизге Бишкек шаарынан бир байкелер байланышка чыгышкан болчу. Ушундай арзаныраак порттер чыккан болсо, бизге чалчы, сураныч деген болчу. Номериңиздер жоголуп кетти, бизге жазбай койдуңуздар. Эгерде көрүп жатсаңыздар, Бишкектен жазып жаткан бир тууганыбыз, бизге жазыңыз, ушул порттерди көрүңүз. 400-дүн айланасында экен. Кичине ремонтко өзүңүз карап, оңдоп минсеңиз болду да. Ушундай баада чыкса чалыңыз дебедиңиз беле. Ушул жактан өзүңүз байланышып аласыз, болсо дагы байланышсаңыз болот. Биз базардабыз азыр буюрса. Тез жарыя каналы. Мындан сырткары жарнамаларды да кабыл алабыз. 0990 00 08 13 номерине байланышасыздар. Но силерденби? Жок. Ал 0. Демек 400-дүн айланасында бүтөт экен. Көрдүңүз, кийинки портерлер көтөрүп. Kanca olattır porter. Sonu kaça? Hatta bir şey yok. Bunun 750 ülken var burada. 750 bin ülke. Жолдар тайгак па жаман? Кош дөңгөлөктүү жүкчүктөөчү ушундай деңгээлде көрүп турасыздар. Ички салонун көргөзүп жаткан учурум, ардактуу көрүүчүлөр, немеси бар, спальный бар. 245 000 чакырым жүргөн экен. Үйүнүн ушунуку жүрүп жаткан. Нормальный. Мен оюмга караганда мотору жакшы эле. 700-дүн үстү экен. 800 менен 700'ün ortalığı. Ya kança kılıp beresiz bayga, түшүп бересизби? Түшүп беребиz жакшы эле. Жакындап айтасаң, тепешне сүттүп басат. Дагыбы? Демек түшүп бересиз? Түшүп берем. 750'de да ойлайсыз? Жакшы эле түшүп берем. 750'den түшүп берет экен көрүүчүлөр. Ал армандагы сатармандагы айтканы болбойт дейт. Байланышыңыздар жакшы пордер экен. Ийгилик ага, базарыңыздар берсин. Алла таала бардыгыңыздан ыраазы болсун дейли. Мол жактан дагы бир портерди көргөзүп кетейин. 2009-жылкы 480 000 дейт. Кеми бар, срочно сатылат дейт. Мол жерде номер транзит дейт. Номер транзит номер экен. Демек алмаштырса болот 40 номерге. Турбина мотор. Жалгыз дөңгөлөктүү транзит номердеги. Демек 400'ün айланасында сүйлөшсөңүздөр болсо керек. Ээси бул жерде эмес экен, жазып коюптур. Ушундай баасын жазып коюңуздар, биз көргөзүп, сиздерге тартып элге көргөзүп бере беребиз. Тез жарыя каналы. Дээрлик ушундай баа болуп аткан учуру. Ал эми кийинки жогорку катар көтөлүп. Унаа базарда эмне жаңылык дегендер, Унаа базарда баягы эле нерселер, бирок кар жаап койгон, түбүздө кар бар, муз болуп калыптыр. Кана? Каяка сатылат? Кээде ушу, кээ бир адамдар камерага чыкканды каалашат, а кээ бирлер болсо качат. Акчасы канча экен ого? 500 бö? 99-жылкы портер. Краска берилген окшойт. Кош дөңгөлөктүү,
Şurası 580 kem bu. 580 be? Qancha qilib berasiz? Assalomu alaykum. Keyin. Qo'lingizlarni qo'ying. Shukr, rahmat. Alloh razı Har bozor ko'raman seni. Tez jarayon. Rahmat. Qaysi yoqdan? Qadamcha. Qadamjoydan ko'rib kelib turaq o'zini. Spalniy bor ekan. O kraska chachilgan bu-ga? Chachilgan. Polniy. 10 kun bo'ldi. Kunga kuyib qolgan edi. 10 kun bo'lib tur, kunga kuyib qolgan ekan. Xudo ketib, hozir mana zing qilib qo'ydi. Motor talabga yaxshi. Polirovka bo'lganmi yetishmadingizmi? Yo'q. Son bo'lmoq ekan, ha? O'shal qoldirdi. 45 berishadi. Kichkina dag'ib berib qolavi deb turadi. 550 ga. 550 ga desangizlar beradigan ağa o'zi endi. 545 ni berib qo'yishdi shu. Ayam bassam bir 5000 so'm üstüne qo'shingizdan da olib ketingizlar. Kraskani beribdir. Polirovka qilib qo'ysangizlar o'ladi-da bo'lchi, ha? Qadamjoydan kelib tura qolasiz. Keyingi porterlarda ko'raylikchi. Hozir biz porter birlerde gana tartib жатқан uchuruz. Qanchaga muna porter sizlardanmi? Ko'raylik дағы. Bu yoqda porter oyog'ida ko'p. Oyni olib kelib qo'yishadi, muzeyga olib kelganda boshini жазып qo'yib ya. O mana bor ekan, 2002. Esi bor ekan, shuni tartib. Mana sirtqi ko'rinishi. Qo'shdan bo'libdi, jukjukto'chi joyim shunday deb keldi. Ağa, assalomu alaykum. Amansizmi? Yaxshisiz-mi? Yaxshi. 400 ming chaqirim yurgan ekan, ha? To'g'ri? 410 ming ekan. To'g'ri. Spalniy yo'q. Yo'q. Qanchasi qancha bo'lyapti? 700. Nega жазбадыңыз ана 700 деп? Жетіспедіңіз бе? Же болмайды дедіңіз. Басын жазып қойыңыз. Қоқ сіз жұмаға кетесіз, намазға кетесіз, қаяққа кетесіз. Пешімге кеткеніңізде қарап сразу біз айтып кете береміз. Қанша түсіп бересіз аға? Түсіп береміз. Нормально түсіп бересіз бе? Нормально. Қарап деңіз, моторын алғандай аға? Моторы жақсы, өзіміз қылғанбыз. Өзіңіз жасағансыз. Қанша уақыт болды? Жазда жасағанбыз. Анда қотон жүріп нормально болып қалып тұрды, дөңгелектер орта екен, Жаңы қойды бұдан бұл. Оны сақалдары ем тұрады. Сақалдары ем тұрады деңіз. Жара дегенсіз ama. İyi gelin ağa. Gelіңіздер өткетелік. Екі мың бірінші жылғы 630 мың дейді. Басында осындай жазып қойыңыздар. 970 номерімен берді. Gelіңіздер өткетелік. Qo'shdan ko'ylakda jukjukto'chi joyi mana shundaydan keldi. Big narashkadan ekan. Ishki. Ishni kelib qolibdir. Spalniy bor ekan. Patolog ishine tushgan. 208 chaqirim yurgan ekan. Ол жерде көбінше жүргізген жерін неме жылдырып қойышады деп айтышады. Мен бір қаға ішіне өлбеймін, бардығы адалда. Адалмен еш қылышады. Андайдан қорқса керек адамдар. Son, егерде ала тұрғандар болса байланышыңыздар. Бағасымна 630 екен, 600-ін айланашты сөйлесіңіздер болады. Кейінгі портер бирлерді қарайбыз. Тез жария каналына лайк, комментарий таштап тұрыңыздар, қолдаңыздар, башқа достарыңыздармен бөлішіңіздер. Портер алам деп жүрген достарыңыздармен бөлішіңіздер. Бұйырса біз Қырғызстан бойынша жақсы тейлен алдыға жылдырабыз. Андықтан бізменен бірге болып тұрыңыздар. Жақта. Бардығы ұшында. Күнден екен бұл? Сізден бе? Еш жоқ бұл? Бағасын жазып жатыр, Бұна, дерлік мен о базардың арқы четінен бұл жерге сен келдім. Екі ой ғана бағасын жазып тұр. Қалғаны музейге алып келгенде алып келіп қойшы тұр. Келе бағасын жазып бақ. Портерекілерді өзінше тартағыз. Матиздерді өзінше тартағыз. Тиколорды өзінше тартағыз. Европейс, корейстер, пүт барын өзінше. Андықтан біздің каналға кіріп,
ютубка тез жарыя дейсиздер, чыгат. Эмне издесеңиз, Матис болсо Матис. Башка нерселер болсо башкасын издеп таба аласыздар. Андыктан замандаштар, биз менен бирге болуңуздар. Мына бетке төйлчү жогору жака 600 миңдик портер багасын жазыптыр. 2000 жылкы баракелде. Кыргыз номер. Авал. Костон бөлөктүү. Азмас чиликтери бар. Көрдүңүздөр. Спальный бар экен. Ekim 4. жылкы портерди көргөзөйүн. Акчасы канча болду? 800 миң. Канча? 800. 800 миң бе? 383 миң чакырым жүргөн экен, көрүүчүлөр. Спальный бар экен мында. Бош дөңгөлөктүү. Краска болгон ба? Арт эле. Туташ болгон окшойт. Арчагы дейт. Канча экен акчасы? Ne oldu? Alarmana kavaz kaçtan alıp gitti? Bunlar şu satıldı 630. Oo. 630'ga va? 630'ga satılıptır. Kana. Kaya kalıp gittiniz ava? Alayga. Oo, жақсылықтарға істетіңіз. Портер bir alam дегендер болса, жақсылыққа бұйырсын. 2001. Жана майке. Сиз да тартып коюн анда. Орда алсаң кенен газ дейт, өзүң да ачып бата турган кылып дейт. Жылың канча дедиңиздер? 2001. 2001 экен. Көрдүңүздөр жалпыңыздарга ушундай портер алуу насип этсин. Кимдегин портер алам десе, Lexus алам десе Lexus болсун, Tico десе Tico. Кандай уну алам деп ниет кылган болсоңуздар, Алла таалам өз убагында сиздерге берген болсун. Караңыздарчы, керемет. Акчаны санап аткан агабыздын акчасы берекелүү болсун. Жакшылыктарга буйрусун. Кетти. Жакшы бата менен иш кылышты. Ийгилик ага. Макул. Алла разы болсун дейли. Ушунча портердин арасына лабо кирип алып тур го. Балон жүктөп келиптир, дөңгөлөктөрдү. Бул портерди көрүп коелучу. 95-жылкы портер. Тупый эмес. Акчасы канча болду ага тупыйган портер? 450. Канчага бересиз? Спальный жок. Баягы жаңы биринчи чыгарылыштарынан алып а? 450 туаттыр. 400-гө берсеңиз керек, болот экен 400-гө. 400 миңге берет экен портер. Байке качып туруңуз, жакшыраак сүрөткө алып коюн. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Сонун керемет. 400 миңдик портерлер. А мен болсо жыйынтыктайын. Биз менен бирге болгонуңуздарга чоң рахмат. Тез жарыя каналы сиздерге арзан сапаттуу жакшы портер бирлердин баасын айтып бердик. Биздин чыгарылыштарды калтырбай көрүп, чыгып турушунда кааласаңыздар, подписаться кнопкасын басып коюңуздар, тагыраак катталып лайктан басыңыздар. Ал эми жарнама берем десеңиздер, Кыргызстан боюнча жарнама кылабыз. Бүт бардык жака. Анан сырткары Тажикстан, Өзбекстан, Россия, башка мамлекеттер дагы бизди көрөт, Европа мамлекеттеринен дагы. Андыктан бизди колдоп туруңуздар. Ийгилик. Ден соолукту караңыздар бардыгы канча. Кыштын күнүндө.